Episod hari ini dibawakan khas oleh Blackwood Carpentry. Sedang merancang untuk mengubah suai rumah baru atau rumah resale anda, Blackwood Carpentry menawarkan penyelesaian lengkap untuk menjadikan rumah impian anda satu realiti. Yeah, it's right, Feroz. Daripada perancangan reka bentuk, kerja-kerja renovasi, pemasangan lantai vinyl premium, kabinet dapur tempaan khas, kerja mengecat, pemasangan pintu hinggalah kepada kerja-kerja pipe. Semuanya diuruskan oleh pasukan yang berpengalaman dan komited terhadap kualiti. Di Blackwood Carpentry, setiap ruang direka bukan sahaja untuk kelihatan cantik, tetapi juga praktikal dan selesa untuk kegunaan seharian. Dengan gabungan kreativiti, ketelitian macam khutbah dan mutu kerja yang tinggi, mereka memastikan setiap projek disiapkan dengan penuh profesionalism. So, jika anda sedang mencari kontraktor yang boleh dipercayai untuk projek renovasi rumah anda, hubungi Blackwood Carpentry hari ini di talian 8655 5577. Sila ulang, Fadil. 8655 5577. Senang aja nombor. Dan anda juga boleh mengikuti mereka di TikTok, Facebook dan Instagram di Blackwood Carpentry SG untuk melihat hasil kerja dan projek terkini mereka. Yeah. Blackwood Carpentry, Di mana rekaan bertemu ketukangan. Duduk lepak sembang lelek kena timing. No sweet talk like only one cake, no icing. Grown man talk only, adik-adik don't try this. Gaya wale papa, tak ada masa for a style. Bukan meja cerita, bukan sekarang kosong. Kawan dua dekat jalan cerita, tak ada bohong. Way past zaman dulu lepak bau kolong. Sekarang main modelan, gotta pick up the phone. Way 6 dudes bukan 5 guys, and it's that time. Had to tell us sorry babe, but be right back. Get 6 dash, put them around 6 mics. Sambil lepak like, what do you call that? Duduk lepak sembang lelek kena timing. No sweet talk like only one cake, no icing. Grown man talk only, adik-adik don't try this. Gaya wale papa, tak ada masa for a stylist. Alright, welcome back to the episode oleh Bapak Virus Seneng. Deal. Dan Syuk. Yo, welcome back guys. Macam aku dengar ada projek kat Johor. Betul, aku ada satu event. Kebetulan staff aku yang selalu berniaga perfume dekat Singapura, ada team dia buat event. So aku join lah. Dia punya team ni baru first time buat event. Alhamdulillah lah. Aku nampak dekat TikTok kan kau live kan color pink. Dekat macam colour purple. Sebab dia orang ni Gen Z. Jadi pemikiran budak Gen Z bila dia orang set up event ni memang lain macam sikit lah. Pada aku kemas. Untuk set up semua kemas. Mungkin ada sedikit kurang marketing. Dan kebetulan dekat Johor 5 event. Sekali jalan. Tengah ada 5 event. Ada suka dessert lah. Lepas tu ada Ojen punya event. Ada Havoc lagi. Ada Havoc lagi. Aku tak tahulah. Adakah Johor ni dikategorikan sebagai negeri event? Mungkin population besar mungkin. Betul. Tapi Alhamdulillah lah. Rezeki ni milik Allah. Kalau Allah dah kata macam tu lah kan. Betul. Lagi satu rezeki kita nak cerita. Hari ni adalah kali pertama kita kat studio baru guys. Alhamdulillah rezeki guys. Memang nampak look sama. Tapi kalau korang datang korang akan tahu. Kita orang bukan nak belagak lah. Tapi kalau orang sebut sebagai upgrade sebab studio kita ni 2 tingkat. Betul. Yang pertama 2 tingkat. Tandas kat dalam. Lepas tu ada balcony. Nah kita nak buat Airbnb. Tak ada. Dah ada tandas, ada balcony. Tak nak buat Airbnb. Tapi sesuai tau tandas. Tandas ada dalam, ada balcony. Boleh orang buat barbecue. Kau pun boleh bertumpah malam di sini. Tapi satu hari kita akan buat studio tour lah. Thank you lah. Walaupun orang kata mungkin orang tak nampak, mungkin macam lepak bapak ni tak adalah segah podcast-podcast lain, tapi inilah antara kami punya effort. So please, yang mana-mana ada sponsor, kalau korang rasa korang nak podcast, bukan kata yang ternama, tapi podcast yang memang ada effort, podcast yang korang tahu memang kita orang akan buat disebabkan effort kita orang dengan podcast, korang boleh cari lepak bapak. Harga pun is cheapest in town.
Tak, okay, benda tu kita tak janji benda tu. Boleh. Persintau. Cipa Sintau lah. Harga berpatutan. Berpatutan. Okay, so dah. Okay, sekarang ni aku nak cerita korang sikit. Boleh. Recently dekat TikTok, recently lah about 2-3 months. Apa dia, Li? Aku dah ikut satu mamat ni. Mamat ni dia dalam keadaan dia mamat pun aku tertarik dengan satu cara dia berbual. Bila dia cerita pasal tentang dia banyak bila aku Bob T20. Bukan. Bob T20 itu dia banyak belagak sebenarnya. Aku ingat kau tertarik. Aku tertarik. Bukan. So so aku macam tengok je dia ni walaupun sometimes aku tengok macam dia banyak ceritakan tentang pengalaman pahit tentang keluarga dia, isteri dia, lama tak jumpa anak dia. Yang aku tertarik tu sebab dia cerita pasal lama sangat tak jumpa anak dia. Betul, Li. And buat aku paling tertarik bila aku rasa aku nak kena panggil dia ni. Sebab dia pay effort tu dalam keadaan dia tak boleh jumpa. Betul. Tak sempat jumpa anak dia. Ya. Dia buat effort, dia pergi buat TikTok live, lepas tu tunjuk dia lambai-lambai dia tingkap. Aku bila kau share dekat honestly bila kau share dekat dalam grup TikTok bad dad cakes dan aku tengok memang aku pun ada terasa sebab aku pun menghadapi situasi yang sama. Dan pada aku episod minggu ni menarik. Sebab nama kita punya podcast Lepak Bapak. Which is Lepak Bapak ni means kita semua ada anak-anak. Walaupun hakikat dia mungkin aku sekarang adalah single father. Tapi alhamdulillah untuk 2 orang anak aku yang first tu aku masih boleh jumpa. Tapi anak yang second wife ni masih belum jumpa walaupun dah setahun. Jadi aku dapat bayangkan perasaan macam mana bapa tak dapat jumpa anak. Bukan satu perasaan yang senang. Oh, dia bukan macam mana bapak buat kek. Maksudnya kau bukan Bukan. Kenapa aku nak lebih pada kek. So itu tujuan kita, guys. Mungkin episod minggu ni mungkin anda pernah hadapi situasi yang sama dan mungkin kalau anda memberi cukup pendengaran, mungkin anda juga boleh bantu mencari solusi untuk mamat ni. Macam mana? So kita bawakan ke studio, and honor lah sebab sudi datang studio kita juga. Bad Dad Cakes, Mr. Nafis. Selamat datang Hafiz. Selamat datang. Terima kasih. Thank you for accepting Assalamualaikum. our invitation. Waalaikumsalam. Okay. So, Nafis ada connection dengan Joe Flizzo? ada. betul lah. Cuba sikit lagu Joe. Cuba sikit. Tarik Satu katal malam pun di orang bilang. Temasek. Cuba. Satu malam di Temasek. Cuba sikit. Satu malam di Temasek. Dah lah aku ingat ada connection. Kau tanya, aku tanya khabar baik. Bukan apa khabar aku tanya. Selalunya orang tak tanya khabar baik. So Nafis, again once again terima kasih kerana sudi datang to our humble studio. Okay, I recently contact him about 2 weeks lah, minggu lebih. And alhamdulillah dia pun tak ada rasa keberatan nak datang and all that. So, dia pun cakap dia tak lokit nak kongsi and all that. So Nafis, kita mulakan dengan a bit of introduction. Nafis, maybe tell us more about yourself. Okay, nama Nafis. Okay, saya 44 tahun. Currently, I'm just doing home business, baking cakes, okay, making wedding cakes, brownies, cheesecake, birthday cakes. Reason why I start making cakes, okay, because so that I have a bit of free time untuk jumpa anak pagi, time dorang baru nak start sekolah. Pasal kalau kerja full time 9 to 5 9 to 5 pukul 9 dah kena sampai kerja, tak sempat. Okay, a bit about my bad dad cakes. Bad stands for betrayed and divorced. Dia bukan jahat. Pasal apa tau? Pasal tadi bila aku tengok Bad Dad Cakes ni kan, dia kalau literal translation Melayu dia papa jahat. Apa jahat betul. Apa jahat. Kita tak kena lah. Teringat zaman 3GP. Baju pink. Okay, so Hafiz. Okay. Bad Dad Cake, sambung balik. Okay, betrayed and divorce. Pasal saya start jual kek ni, actually saya dah start buat kek dah lama, dari time teenager punya years. Saya dah tolong mak saya yang buat kek, okay, lepas tu saya tolong kat kedai. Tapi dah bila time sebelum kahwin tu, saya buat ada sideline juga. Saya time tu tolong mak saya je. Pasal I'm also good in art. Jadi saya buat wedding cake, birthday cakes. Jadi bila time dah nak kahwin tu for 1 year, I need to stop
and work full time. Yelah. Work full time pasal nak apa tu nak Cara family. Bukan je ada family, kena ada contribute CPF. CPF. That time I freelance first aid training, lepas tu tolong buat kek, macam gitu je my income. Tapi bila dah nak kahwin tu kena stop, lepas tu buat full time, buat setahun. Tapi bila dah buat setahun tu macam best juga pasal business ni banyak stress. Betul. Kalau macam kerja tak stres, pergi kerja, Balik kerja. Cukup bulan dapat gaji. Cukup bulan dapat gaji. Betul ke tak stres kerja? Tengok lah, kalau depend lah whether you like your job ke tak. Kalau saya memang suka mengajar first aid. Dulu saya memang mengajar first aid. Okay. Pasal previously saya medic, combat medic. Okay, dah 6 tahun, dah lepas tu keluar buat training kat luar. So Nafi, kalau untuk penonton kita, mereka boleh tunjuk kat Syuk macam mana mouth to mouth tu nak buat? Maaf tu. Tak payah. Tak perlu kot. Tak perlu kot. CPR. Tak perlu. Sebab sekarang dia buat cakes. Tapi satu aku nak puji kau Nafis. Bila kau sebut pasal art, aku dapat tengok. Bukannya saya nak promote ke apa tau. Tapi sebab saya tertarik. Kalau korang tengok dia punya brownies ni, dia orang kata effort ni. Ni dia letak gold punya kat atas, gold foil ni. Gold flake kat atas ni. Benda ni effort ni. Memang art kau Nafis. Kalau nanti jap kita test macam mana. Boleh. Okay, pada Bukan real penonton. gold Bukan real gold Bukan real gold lah. Esok kau try. Pergi gadai Di tengok. pawn shop. Dia kalau betul dia tak ada kasih itulah. Okay, untuk bagi sedikit sinopsis cerita dulu kepada yang mungkin baru menonton, baru tengok, baru dengar lepak bapak. Mungkin ada yang daripada Malaysia yang macam, kenapa korang jemput Nafis? Guys, Nafis ni cerita dia, kalau sinopsis dia banyak buat konten dekat TikTok berkaitan yang dia dah tak dapat jumpa anak lama. So itu yang kita nak tahu sebenarnya Nafis. Kalau boleh sedikit kita throwback, apa yang berlaku sebenarnya? Okay, me and berbual English sikit boleh Boleh. Okay, sorry, mungkin I kena. So Nafis, what really happened actually? Oh, okay. So me and my ex-wife tengah in the process of divorce. Okay. And but before that kita ada gaduh and all that, and then my ex-wife choose to run away with my daughters. Okay. Run away. Dia run away, tak ada court order. Okay. Court tak cakap apa-apa pun, tapi she just run away with my daughters and don't allow me any access. Okay, cuma ada 5 kali lah video call. Okay, 5 kali je video call. Lepas tu dia cakap, no, my daughter don't want to talk to you. My daughter don't want to talk to you sampai sekarang. Jadi I have no contact with my daughters except for pagi-pagi. Okay, saya tunggu depan sekolah anak saya. Kalau Sofia tu primary school, dapatlah jumpa berapa saat, peluk, cium, cakap daddy love you, okay you be strong, okay, you study hard, okay, one day you going to understand what's happening. Dan lepas dia masuk, berapa saat aja dah masuk, okay, saya naik basikal pergi sekolah kindergarten anak yang kedua. Tu tak dapat peluk, tak dapat cium, tapi saya dapat berdiri dari luar, nampak dia lambai, tengok dia belajar sekejap. Tapi dapat berdiri lama sikit lah, 1 jam lebih tu berdiri luar situ tengok. My intention is, okay, jadi diorang tak lupa. Okay, pasal dalam situasi macam yang kita ni sekarang, kalau anak dibawa lari, okay, mestinya, okay, mak tengah try nak anak lupakan bapa. They want to erase you, okay, from their life. That's why diorang tak kasih contact pun. And my anak lagi kecil, 4 tahun, 6 tahun. 5 tahun lah, baru turn 5 years old. 5 tahun, 6 tahun. Kalau lama tak jumpa, lama-kelamaan dia orang lupa lah. Sebab masih kecil lagi. Ya, masih kecil. Sorry Nafis, bukannya tujuan kita nak menyebut. Tetapi kalau sedikit, apa yang punca tiba-tiba ex-wife lah boleh terus bawa anak begitu je terus pergi. Okay. Titik tolak punca dia. Okay, banyak orang selalu tanya tau, must be you do something, that's why she run away, must be. Betul, secara jujurnya kita pun berfikir macam tu. Firstly, I think we have to change our mindset. Okay, that only
must be the father that do wrong. Okay? Because sebagai bapa, we are always seen as the villain. Selalu jahat dalam relationship, selalu curang. Okay? Betul. Tapi in my situation, okay, I'm not saying I'm perfect. Okay, saya tak perfect. Tapi, okay, whatever it is, okay, whatever she thinks I did wrong, okay, tak justify her actions of running away with the kids. Yeah. Doesn't justify. Okay, I think honestly we all can only think of one reason. Okay, mother should run away with the kids. That means if the children is abuse. Kena pukul, kena apa, you know. So selamatkan anak tu lah kan. Tapi before people, mesti orang cakap like, oh, mesti kau pernah abuse. Kalau if I kena abuse, kenapa dia tak report PPO against me for my kids? Right? She been reporting PPO for my text messages. Okay, which we will cover later on. Okay. Tapi the origin of this problem is my wife orangnya tak boleh kena tegur. My ex-wife tak boleh kena tegur. Alright, sebelum kahwin dah notice. Saya dah perasan, alamak dia ni tak boleh kena tegur. Okay, jadi sebagai husband biasanya kita tak suka besar-besarkan. Gaduh kecil, kalau kita tahu bini kita, wah, benda kecil boleh melenting kita biasa diam je, tak apalah. Kita lebih memilih mengalah lah. Orang putih cakap we walking on eggshells. Jadi kat rumah pelan-pelan, you know, jangan senang menyinggung perasaan. Tapi sampai bila kita nak hidup macam itu kan? Macam terlampau careful about what we need to say. Nak gurau pun tak boleh gurau. Sorry, eventually akan jadi enabler to whatever she's doing. Yeah, correct. Eventually dia pun, you know, makin biasalah gitu. My husband tak berani tegur aku. Jadi sampai bila kita macam itu? So on the last fight that yang kita ada is about this Malaysian MLM chocolate business that she joined. Okay, so she joined this MLM business where they will encourage people to buy cartons and cartons of chocolate. Okay, and then they will ask you to sell. Alright, so bila they ask you to sell, okay, there are different techniques of selling this MLM chocolate. Okay, one of the technique diorang gunakan is, you know, diorang cakap suruh infak ke orphanage. Jadi bila diorang buat infak, kat Singapore banyak orang yang generous. Jadi diorang pun like okay, infak. Tapi cuma boleh infak coklat je. Coklat dia je, brand dia je. Alright. So bila tengah infak ni mesti dapat banyak pasal, you know, ada yang team members yang buat projek infak ni mungkin dapat 6,000, 7,000, 8,000. Jadi they become an example to the rest of them. Okay, so the team leader will say, look, this person, let's say nama dia siapa taruh CA lah, CA. Tengok CA ni boleh jual 8,000. Korang pun mesti boleh juga apa? Jadi kalau diorang try tak boleh, diorang akan cakap, kalau korang tak boleh, maknanya you all not trying hard enough. Okay, dia boleh apa? Kenapa korang tak boleh? Jadi people keep on trying and every time they have like a conference meeting on Zoom, they will encourage their team members to buy more and more of the chocolate in cartons. They give discount for that Zoom conference, so they keep on buying. So my ex-wife, you know, is stocking chocolates at home, and the chocolates are not being sold for like almost a year or a year plus already. Dah tembok aku dah tak nampak dah. Dah tak nampak tembok dah. Dah tutup. Dah jadi gudang coklat. Dah jadi gudang coklat. Jadi mestilah saya sebagai suami, aku kena komen. Right? Adakah guna duit Nafis masa tu untuk beli? Itu saya tak tahu. Pasal dia tengah tak kerja. Okay. Of course saya tiap bulan iyalah, kasih nafkah. tanggungjawab kita kan. Mungkin you know, ada juga terpakai ke apa tu, saya tak tahu. Saya pun tak pernah tanya, you pakai duit I ke? Aku tak pernah tanya. Tapi what I know is that kalau as a wife, your responsibility is as a housewife, not a working wife, you know, as a housewife, your responsibility is the house. Alright, because everyone in the family needs to contribute something. As husband, kita don't choose to go out and work. If possible we want to duduk at home main dengan budak-budak. Tapi no choice. Kita kena kerja, keluar pergi kerja untuk bayar bill, bayar mortgage. Tapi
if you are at home, then your responsibility is to take care of the home and the kids. Alright? Tapi kalau you focus too much on this MLM business, okay, and then you are neglecting your housework, as a husband, I have to say something. Alright? So when I say something also, aku tak macam like suddenly tengking kat dia. I'm not that kind of person. Okay? I will say, let's sit down and talk. Let's sit down and talk. Tapi talk selalu jadi Gaduh. tengking, jadi gaduh. Jadi in the end jadi gaduh, biasanya dia terus masuk bilik, pam, tutup Lagi-lagi pintu. dia tak boleh kena tegur kan. Habis apa lagi nak delay lagi lah. Supposed to solve the problem, delay lagi. Next time try nak cakap lagi, lepas tu pam, mengamuk, delay lagi. Sampai bila? So how long were you married? I was married for 6 years. 6 years. 6 years. Okay, dan di mana titik tolak yang betul-betul tiba-tiba boleh keluar meletup tu? Titik tu lah kira the last burst of fire. Last straw. Okay, last straw happen on the last straw it happened sometime in January 2025. Okay. Yang I betul-betul tak boleh take it anymore lah. Kita dah tak berbual kat rumah. Okay. Kerja rumah dah tak buat. Okay. Masak pun like masak standard aja. Macam terpaksa masak punya kind of thing lah. Pasal aku ada pernah tegur dia, you seorang kerja lah. You asyik order je, rabak juga kan. Bermasak standard. Roasted chicken, broccoli. Roasted chicken, broccoli. Aku taruh chili sauce, aku taruh mayonnaise. Okay, just untuk rasakan different sikit lah. Lepas tu aku cakap dengan dia, okay, on that day aku cakap dengan dia, okay, let's I will take half day leave. Okay, why not we sit down and talk. So aku dah balik rumah, sit down and talk. From talk jadi gaduh besar. Okay, time jadi gaduh besar, dia record. Okay, from then onwards dia dah start recording every single thing. Also dia nak record. Pasal dia dah tahu ini semua boleh pakai as evidence. Tapi in the end dia tak pakai as evidence because dia yang start tengking-tengking dulu. In the recording tak pakai pun. Back then, I would call it a house. Now, I would call it a home. Abs is a friend of mine, personal friend of mine. Even though he's a personal friend, throughout the whole renovation journey, he was very professional. He treated me like client. That's why I would choose him again. Our concern is probably the kitchen and its odd layout. So we want to maximize the space and storage, but we don't want it to be too cluttered, as in too many overhead cabinets to be built as well. So I think throughout the whole process, the team is quite professional, very professional indeed. You keep us up to date on the progress. I like that a lot of things we built here, practicality and functionality as well. So that's most important for us. I think when we first got the keys, house was very, very different. Back then, I would call it a house. Now, we call it a home. Because a lot of things actually suit what we need. For example, we told Abs that, hey, we travel a lot, so we wanted a place to put our suitcases. Now today, our suitcases are not inside, and everything is actually very homely to us now. It feels like home now. I definitely would. Got a friend going to call you for a video in September. So bila that was the last fight lah. Bila dah the last fight January tu, terus kita dah tak berbual langsung. Okay, and then from January onwards, every weekend bila aku keluar dengan anak aku keluar 3 orang je dengan anak aku. Even birthday anak aku pun dia tak nak ikut juga. Okay, so biasanya satu weekend aku bawa anak aku pergi rumah mak aku, jumpa dia orang punya nenek orang punya atuk. Satu weekend aku tengok bawa pergi swimming ke, bawa pergi theme park ke, bawa pergi playground ke, something some activities for the kids, because children they need to try out new things. So on the 19th of July, on the 19th of July, I'm supposed to bring my 2 kids out to go swimming. Alright. So one of my daughter, my youngest daughter, nama dia Sarah. Sarah nak ikut. Tapi Sophia on that day tak nak ikut. Tapi because kita dah plan ni semua, saya ingat tak apalah, tunggu sekejap lah. Mungkin sekejap lagi Sophia change her mind. Lepas tu tengah tengok TV, dia tertidur. Sarah tertidur. Sophia dalam bilik dengan mak dia. Tak lama kemudian, mak dia keluar,
Rampas Sarah yang tengah tidur, masuk dalam bilik, pam, lock pintu. Atas sebab apa? Tak ada sebab apa masa tu? Pasal dia tengah gaduh. Okay, lepas tu pasal itu lah kita tengah gaduh dah memang dah lama lah dari sejak Januari tu asyik nak cari pasal je sikit-sikit, tak berbual tak apa, nak cari pasal aja. Orang rumah tu dah panas. Dah panas lah. Lepas tu bila dah masuk bilik tu, okay, aku pun terfikir lah, aku tengah duduk tengok TV kat luar. Lepas tu aku fikir, hari Saturday aku nak spend time with aku punya anak. Kalau tak keluar pun aku nak main dengan aku punya anak. Dia pergi lock dua-dua anak aku dalam bilik, ada apa? Lepas tu so I went down there, aku ketuk tok. Sofia open. Aku tahu Sarah tengah tidur. Jadi aku tak panggil nama dia. Aku tahu bini aku ex tu tak akan jawab pasal kita dah tak berbual berapa bulan. Okay, jadi aku tak panggil nama dia. Aku panggil Sofia. Sofia open the door, Sofia. Tak reply, tak apa. Aku ketuk, tak reply, tak apa. Aku pun concern. Pas aku concern, ada back story sikit lah. Okay, macam mana nak cakap? Okay, sikit aja, keluar sikit lah. Okay. Aku ada story, ada history yang dia pernah ada some mental issues lah. Okay, that's all I can say. Alright? Okay, faham. Okay, so when I knock, dia tak buka. Jadi aku concern. Jadi kau risau lah masa aku tu. risau. Yeah. Okay, aku risau. Tak jawab pun. Kalau jawab, dia cakap, tak nak, jangan buka. Apa-apa. Okay, aku tak At least buka kau tahu lah. something At least I dia know ada lah. kat dalam Tak kan? jawab, tak apa. Jadi aku pergi dekat aku punya bilik lagi satu. Okay, ambil hammer. Aku pecahkan tu lock. 2 kali je. Pap. Okay, terus dah keluar, dah jatuh. Aku buka. Okay. Aku punya ex-wife tengah holding my daughter's head like this. Alright. Sofia facing in front. She's holding from the back. And then dia nangis gini. Pasal aku cakap dengan dia, asal dia tak buka? Time tu aku dah duduk. Hammer aku dah simpan. Aku tahu, I'm very aware that I shouldn't be going inside the room, okay, with the hammer, because I suspect that dia mesti will call police. Alright, so aku dah duduk, aku cakap asal dia tak buka? Aku ketuk berapa kali apa, dia gini je. Pasal aku tanya Sofia, why you never open the door? Sofia tengok aku, dia tak jawab apa-apa. Okay, pasal aku cakap, Sofia, mommy tell you never open, is it? Then dia angguk sikit. Dan lepas tu je ada orang ketuk kat luar. Polis okay, bila orang ketuk kat luar, aku dah suspect mesti polisnya. But from the time aku pecahkan pintu and then the time dia ketuk, tak lama tau. So I suspect time aku ketuk, dia orang dah call police. So all these things are planned already. Tapi sorry instead of hammer, tak ada kunci spare? Tak ada. Oh, yeah, that's the thing. Terpaksa ambil hammer lah. Sebenarnya benda nak jadi lah tu kan. Faham. Secara tak sengaja. So rumah aku rumah resale. Jadi kunci pun dah tak tahu kat mana. Okay, faham. Tu typical rumah kot. I mean Kau tak tahu mana kunci. at that, pada akulah at that situation pun kalau ada pun kunci nak cari lagi. Betul juga tengah ini kan. Faham. Okay. So bila polis buka, okay, bila aku buka pintu, polis dekat luar pintu dia cakap, hi, we have a report that someone is trying to break open the door. Okay, dia cakap, yes, I'm trying to break open the door. Yeah, it's my door. And I've been trying to knock and no one open and I'm worried about my children. So dia cakap, can we come in? Okay, lepas tu dia come in. Alright, satu duduk kat luar dengan aku, satu masuk dalam bilik, okay, interview bini aku. Satu interview aku. Okay. Jadi diorang tanyalah question, tanya keluar masuk, pergi balik. Lepas tu dia tanya anak aku juga, Sofia. Okay. All this while Sarah masih tidur. Okay. Okay. Jadi goes to show that, you know, yeah, it doesn't cost too much noise lah. Because aku ketuk 2 kali, okay, doorknob tu dah pecah. Okay. Lepas tu bila dah 2 jam kemudian dah tanya pergi balik, polis pun cakap, okay, Mr. Nafis, they say they want to go out, alright, and they don't want you to follow. I say, why? I'm the father. Why am I not allowed to follow? So dia cakap, yalah, they don't want. They say, no, I want to follow. This Saturday I want to be. But eventually, okay, polis pun cakap, okay, Mr. Nafis, okay, you can follow. Alright, but make sure, alright, there's no big fights happening again, because if not, we will come again. Alright, lepas tu bila baru diorang nak step out of the house, okay, adik dia datang. Okay, adik dia, marip lah, you know, with tattoos and all, big size, right?
Then This all in the same day lah dengan on the same day, polis baru nak keluar rumah. Okay. Adik dia dah datang. Lepas tu aku cakap dengan polis, whatever you tell me just now, you tell him also. So police pull him outside. Okay, police cakap slow talk dengan dia. I don't know what he talk, but he probably say the same thing lah. You know, jangan gaduh. Kalau ada gaduh, kita datang lagi. Okay, bila polis dah jalan, okay, adiknya masuk dalam bilik. Lepas tu dia cakap, aku nak bawa bini kau dengan anak aku keluar. Dia cakap, aku bapak dia, aku nak ikut apa? Ni Saturday. Dia cakap, no, you're not invited. Dia cakap, who needs invitation? We're going to a public place, this is my children. I have every right to go out with them. Dia cakap, no, pasal ada some pushing lah at the house. Lepas tu aku insist, bini aku dah angkat anak aku, alright, yang kecil. Lepas tu dia pimpin Sofia yang besar keluar. Aku ikut lah, aku keluar sampai turun bawah, tunggu teksi. Time teksi datang, okay. Diorang masuk teksi, aku pun nak masuk teksi. Okay, lepas tu adik dia tolak aku tolak dia tolak aku. Sampaikan polis pun jalan, bukan polis, taxi driver pun dah takut, dia jalan. Yalah. Taxi driver dah jalan. Okay, aku punya ex call cousin dia. Okay, suruh pick them up lah. Okay, so time tunggu dia punya cousin datang. Okay, it took about like 30 to 45 minutes. Okay, for her to arrive. Is a lady lah. Alright, so time tunggu tu aku tengah fikir. Adik dia tengah berdiri gitu lah, macam bodyguard gini aja. Aku pun berdiri situ aja. Aku nak ikut lah, aku insist nak ikut. Tapi time tunggu aku tengah fikir, alright, ni datang private car. Okay, aku tak boleh force myself inside a private car. Alright, they will call police, then I'm going to be wrong. Alright. So aku cakap dengan Sofia, time tu Sarah baru dah nak bangun, tengah blur-blur. So aku cakap dengan Sofia, today you go with mommy, tomorrow you come go out with daddy, okay? So Sofia cakap, yes daddy. So aku cakap, bye Sofia. Alright. So aku cakap Sarah pun the same thing. So aku hug and kiss them. Diorang masuk dalam kereta, diorang lambai dalam kereta, terus tak datang balik. Sebelum dia orang masuk dalam kereta, aku tanya bini aku tanya ex aku pukul berapa nanti nak balik. Dia cakap selepas maghrib balik. Malam aku tunggu dari pukul 8 tak datang. Okay, 8.30 tak ada. Aku start contact dia, tak reply. Aku call tak angkat. Aku call makcik dia tak angkat. Aku call adik dia, block aku. Okay, jadi semua satu family dah block aku. Tak nak dengar cerita pun tau. Diorang dengar dia punya side ni cerita je. Satu pihak. Alright, semua tak dengar cerita aku, habis semua subahat gini nak sembunyikan anak aku. Okay, the very next day aku pergi rumah adik yang si Makrib tu, okay, dia punya bapa. Aku tak ingat rumah dia pasal dia baru pindah. Tapi aku ingat rumah bapa dia pasal rumah dia senang, bau blok, kacau cukang. Jadi aku pergi sana terserempak dia ada kat sana. Lepas tu aku cakap, bini aku mana? Lepas tu dia cakap, tak tahu. Saya cakap, asal tak tahu? Semalam kau dengan dia apa? Lepas tu dia cakap, semalam dia dah jalan balik. Lepas tu dia macam gitu lah. Macam nak tengok, nak layan tak nak layan. Aku tengah berdiri luar gate dia. Lepas tu dia dah tak mengaku kan. Lepas tu aku jalan, aku pergi report polis. Alright, aku pergi Hougang Police Station. Sampai Hougang Police Station, polis macam tak nak tulis report. Okay, dia macam dengar cerita gini, aku duduk situ dengar ceritakan dia macam Kenapa macam tu? Kenapa Okay, aku explain dulu Okay, lepas tu dah habis cerita. Lepas tu dia cakap, Mr. Nafis, this is not missing person report. Okay, this one the mother run away with the kids. Lepas tu aku peng sikit lah. Aku cakap dia, I tell you a story, you never even ask how old are my daughters. Bila aku dah cakap itu, macam dia panik sikit. Okay. Lepas tu dia keluarkan dia punya report, dia tulis. Dah tulis semua. Lepas tu dia cakap, okay, I will give this to the IO. Later the IO will come back to you. Okay. Sampai sekarang tak dengar berita langsung. Kenapa? They just don't take us seriously. Have They just don't take tried, Have you tried contacting them? Minta update. Tak, tapi bila polis call aku, okay, because this is later on lah, okay, because wife aku, my ex-wife, okay, report, okay, saying that I text her too many time and she consider this as harassment. Okay, aku tanyalah, like, korang like pasal text messages saja
korang cepat-cepat dah call aku, okay, nak tell me that I shouldn't be doing this. Habis aku report anak aku hilang dah berbulan dulu. Sampai sekarang pun tak ada report balik. Saya cakap, okay, I will check for you. Check pun tak get back to me again. Right? So itu yang bingitnya. Like people don't take man or father seriously lah. Okay? People think like tak apalah father, tak kisahlah, tak jumpa tak apa lah. Aku dah report MSF. Aku dah report Family Justice Court. Aku dah report Family Service Center. Okay, aku dah jumpa MP. MP pun cakap cannot do anything. You must just wait for court date. Okay. Family Justice Court. Okay, aku pergi. Okay, alright, ni aku ceritakan nanti dulu. Okay, Family Service Center, counselor pun cakap, there's nothing we can do. I can try talk to her, but we cannot force her. You just have to wait for court date. Aku dah write letter to Presiden. Dah berkali-kali aku write letter to Presiden. Presiden tolak ke MSF. MSF jumpa aku sampai 3 kali dengan cerita aku. Oh, I hear you. Okay, we try our best. We see what we can do. Pun tak ada dengan cerita. Lepas tu aku call email Presiden lagi. Presiden tolak diorang lagi. Diorang datang jumpa aku lagi. Berkali-kali aku jumpa diorang. Sampai sekarang, dah 11 bulan aku tak jumpa anak aku. So when was the last time yang kau pergi MSF? By date maybe or by month if you can remember? Tak ingat tapi dekat the Toa Payoh SLF Center. Atas bukit tu kan. Mungkin Oktober last year. Okay. Mungkin Oktober, sometime in October. So in between this, she also reported PPO against me. 2 kali dia report PPO. Pasal kata harassment. Harassment. The first time, okay, she report ada 2 kali. The first time dia kalah. Okay, dia kalah. The first time dia report pasal dia cakap aku post kotak-kotak cokolbab dia, pasal aku ambil gambar, dah gaduh besar apa. Jadi aku post, aku cakap like countdown 30 days, later aku nak kasih bangla. Lepas tu dia report tu benda. Okay, the report aku ada buat drawing. Aku kan suka paint kan. Okay. Jadi aku paint Pinocchio, perempuan hidung. Okay. Pinocchio perempuan. Aku taruh kat dinding. Lepas tu dia cakap, oh ni aku dia nak memalukan aku dengan anak. Aku cakap anak tak faham. Okay, the Pinocchio poster I paint it on our wedding poster. Like ada Mira and Nafis, okay, on our wedding poster. Lepas tu on top kat belakang tu pun ada this is art, okay. Ada macam dia punya divorce papers and all that aku buat as macam collage, alright. Okay. So it's like and over it aku paint Pinocchio. It's like an art to me. Lepas tu dia cakap I'm doing that, okay, to malukan aku dia in front of the anak. Aku cakap anak tak tahu baca, belum tahu baca. Belum faham. Okay, belum faham apa dia nak tahu apa tu divorce paper ke PPO letter. Itu sebab yang the first PPO dia kalah. Okay, dia kalah. Okay. So basically the painting or the collage that you are doing is just to express your feelings. Yeah, it's like art. That's what I'm going through at that point in time, and I feel betrayed. Okay, so I use that painting, our divorce, not divorce, our wedding poster, okay, as the canvas, okay, for my art. Right, so she report that and then she lost. Okay, she lost. Okay, tapi a few months later, okay, she report another PPO against me. Okay, so when she report another PPO against me, aku cakap dengan dia, first time you dah report, okay, you kalah. Okay, you nak report lagi. This time make sure you get a lawyer lah. Aku ingatkan dia, she don't take it seriously. Sekali dia ambil lawyer. Betul-betul. Surprisingly, Blackwood really fit into our budget. Just like new homeowners, we were also kind of lost, overwhelmed with so many choices out there. So we turned to our friends. And just nice, we had a friend who recommended Blackwood really strongly. And we actually went over to her house. So we were actually left with no choice, that the floor had no screed. There was no screed. So we were torn between the budget of how we want to account for carpentry or the laminates, floor, or account for the vinyl. And surprisingly, Blackwood really fit into our budget. As you can see, the outcome here, I think self-explanatory. We love it, right? It looks beautiful now. Of course, my favorite part of the house is
the gaming room, which is not ready yet, but hopefully soon. We would definitely recommend Blackwood. They are very approachable, good listeners. We are not very knowledgeable in house designing and what to expect from a house. So they give us great advice. They even give us opinion to kind of path our way on our decision making, our big purchases. Thank you, Blackwood Carpentry. Hope See to you again. Pada which means, sorry, you guys are still communicating through WhatsApp? Tak, aku je text dia. Aku never stop texting her at that point in time. Alright, because when at that point in time, belum dia lari, okay, I always text her. Look, okay, I come from broken family, you come from broken family. Dulu kita kahwin, kita make a promise, okay? Let's not make our children go through the same thing. Alright, let's work it out. Okay, let's work it out. Okay, jangan get influenced by outside people, you know, hasut ni, suruh minta cerai because of chocolate. Because of chocolate, you want to destroy your family. Okay, so aku that kind of context lah bila aku text dia. Alright, and then bila dia find another PPO, and when she find another PPO, it was really heartbreaking for me because on that day, okay, aku baru visit my cousin meninggal. Alright, and my cousin ada anak primary 3. So on the way back home, aku terfikir-fikir, apa ni, ajal, you know, bila nak datang aja. Iyalah. And then aku fikir anak aku masih kecil, okay, cousin aku 45 tahun, at that point in time aku 44, okay, not that far away. So aku fikir, then in my head I'm thinking I must spend more time with my children. Balik rumah, dekat depan pintu, paper PPO. This is the thing about, I'm not happy about family justice court, okay, serving PPO later pasting on the door. Kita belum guilty lagi tau. Betul. Tapi orang kalau lalu depan, okay, kita punya rumah, nampak PPO letter, in their head, they're not thinking, oh ni mesti pasal text messages, oh ni mesti pasal tampal poster kat rumah. Dia fikir ni mesti pasal pukul bini. Yes. Betul. Jadi belum apa-apa, orang dah judge me. Like my neighbor, walking past. So if let's say family justice court want to consider text messages, alright, to my ex-wife as harassment, why is this not considered harassment? You paste in front of the door, kau memalukan aku. And people don't even know the background story of it. Yeah, alright? So when aku nampak that people letter, aku like crush, like really disappointed because aku baru balik melawat. Aku punya cousin baru meninggal, anak dia primary 3. Aku tengah on the way back, I'm thinking I should spend more time with the kids. And here you are, alright, serving PPO letter, okay, when I have never abused you, I've never abused my kids. Alright, and because of text messages, you want to report me, okay, because of the poster, you want to report me, okay, to me it's unfair. Alright. Kalau kita patah balik sedikit, Nafis, kan, okay, daripada hari yang wife keluar bawa anak-anak, selang berapa lama then dia boleh kontak dengan Nafis? Nafis dapat kontak. Sebab tadi Nafis ada bagi tahu dalam tempoh 11 bulan Nafis tak jumpa anak, ada 5 kali. Nafis dapat buat video call dengan anak, then suddenly stop. So aku lebih tertarik pasal benda tu, macam di mana slack dia lagi bila kita dah dapat call 5 kali tu, then diputuskan. Okay, setelah dia keluar first pada rumah, then berapa lama lepas tu kau dapat kontak dia? Dalam bulan pertama. Okay, dalam bulan pertama tu dia cakap I will let you have video call with your daughters. Okay, first time, second time, third time, fourth time. Okay, time ni dalam masa sebulan dalam 1 ke 2 hari. Maksudnya gitu, selepas sebulan dia keluar tu, then suddenly tiba-tiba dia reply kau punya. Dalam seminggu gitulah. Pasal dia reply. Text dia cakap aku kasih kau video call. So kau tak ada masa tu, tak ada effort macam baliklah. Ada minta, aku cakap baliklah. You know, you nak cerai, okay, I boleh ceraikan. Tapi anak, husband and wife, okay, boleh tukar tau status. Betul. Jadi become ex-husband, ex-wife. Betul. Tapi tak boleh, daughters tak boleh become ex-daughters. Betul. Fathers cannot become ex-father. Sampai mati pun aku bapak dia. Betul. Alright, sampai mati pun aku punya, dia wali my dia. Responsibility. Yes, alright, wali dia. Alright. So dalam sebulan tu dia kasih 5 video call.
Okay, tapi dalam in that time period aku ada banyak plan lah. Okay, how do I want to persuade her or persuade my children, alright, to ask my the mother to bring them back. Okay, so aku revamp anak aku punya bilik. Aku belikan dia orang bunk beds. Dulu tak bunk beds lah, bed biasa, tapi dia orang selalu minta daddy can buy bunk beds, so aku belikan bunk beds lah. Aku belikan bunk beds. Lepas tu aku ambil satu kucing juga, adopt one kucing. Sebab dia orang minat kucing. Dia orang minat kucing. Kita pernah pergi cat cafe Benda-benda berapa yang kali. kita as bapak kita buat lah. Ya. Kita nak fulfill, jadi dia orang nak minta balik. Okay, so on the 4th time, okay, aku tunjuk kucing tu. Sofia, Sarah, look dalam video call Okay, time video call, let's say kau anak aku okay, dia tengah pegang gini. Okay, berbual dengan bapak kau gini. Lepas tu aku tunjuk Sofia, Sarah, look, I got a cat here, I got a cat at home. Lepas tu anak aku minta, Mami, Daddy got a cat, can we go back home? Bini aku tengah pegang gini, dia cakap, go with daddy. Mulut kata-kata cakap go, tapi cara dia cakap macam marah. Mesti anak aku terus aku nak cakap, no mami, we want to follow you, no mami. Okay, lepas tu terus dia letak. Besoknya aku tunjukkan, okay, time video call aku tunjukkan katil. Sofia, Sarah, look, okay, I got new beds for you, I got bunk beds. Look, the bunk bed got slide. Okay, lepas tu dia pun minta lagi, mami, daddy got a bunk bed for us. Same thing again. Pergi, go with daddy. Terus dia letak. Terus tak dapat lagi video call. Besok aku minta video call, dia cakap your daughter don't want to talk to you. Besok yang lagi aku minta, your daughter don't want to talk to you. Jadi aku tak nak keep on pujuk, minta. Okay, kau tak nak kasih, tak apa. Okay, jadi aku use other method. That's when I go to social media to talk about this. Okay, I know banyak orang cakap, jangan buka aib. Okay, if you are not in our situation, you wouldn't know. Okay, you wouldn't know. You may think, maybe pada orang banyak cakap, pergi court lah, ambil lawyer lah. Orang cakap cakap memang senang senang. Because one court date, it's not just one court date tau. Banyak court date. And ever since aku dah talk about this on social media, satu persatu bapa datang, okay, share with me their experience from on comments, on DM, alright, whether on Instagram or on TikTok. They all tell me they went through the same thing and it took them 2 years at least. No one take less than 2 years. Alright, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang dah give up. And I understand why. Kenapa give up? Pasal kau imagine aku sekarang 11 bulan, I'm not lying when I say this. Tiap-tiap hari aku nangis. Tiap-tiap hari aku on handphone, aku ternampak video orang, aku ternangis. Okay, in my head I'm thinking, what did I do? I never harm them what? Okay, your problem with me is your problem with me. Why affect the kids? Why involve the kids? Alright, aku everyday nangis. And imagine having to go through this for 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. Eventually they give up also. Got people tell me move on. Okay, it's not like moving on from a wife. You can move on from a woman, no problem. Kira anak-anak dia dah kena brainwash juga Mestinya. It's a possibility lah. Yes. Kena brainwash tau. Like when you say macam tadi per situation tu yang look, there's a cat, daddy got a cat. Look, daddy got slide, apa ni semua Bila dia punya response is go lah. Aku imagine it dengan mata-mata terbeliak and stuff like that. Jadi budak-budak ni dah it's a threat lah. Dia Loki didik anak dengan cara takut lah. Ini pandangan kita lah. Ini pandangan, ini just pandangan kita pada kita dengar satu side pada Nafis. Kita sekarang ni try to be neutral je, Nafis. Macam sedikit bila aku pun kalau dulu aku pun mungkin menghadapi satu situasi yang sama. Tapi sayangnya, pernah tak kau terfikir, Nafis, satu benda yang kadang-kadang aku fikir, dalam tempoh 6 tahun kau berkahwin kan, of course dia akan ada momen-momen yang bukan sepanjang 6 tahun tu kita buruk, dia buruk, tak. Sampai kita boleh ada 2 orang anak, pasti ada something yang ada momen yang kita bahagia juga dengan dia sampai kita boleh ada 2 orang anak. Tapi sayangnya bila satu benda berlaku macam ni, kita bermusuhan,
yang jadi akibat adalah anak-anak tau. Anak-anak. Sebab anak-anak ni dia tak boleh nak decide. Dia tak boleh nak decide siapa yang betul, siapa yang salah. Benda ni untuk to be fair, aku cakap benda ni pun mungkin ada berlaku kepada perempuan. Betul, setuju Nafis? Betul. Di mana anak-anak duduk dengan ayah dia dan of course ayah dia pun ada cakap benda yang sama, dan aku rasa aku tak perlu dedahkan pun sebab benda ni ada di Malaysia. Kalau kau tengok ada yang diorang bercerai, tiba-tiba anak duduk dengan ayah dia, lepas tu perempuan ni datang rumah, ayah dia cakap tengok jangan jumpa mak apa semua. Dia influencer. Yang ini adalah berlaku pada influencer. Aku tak nak mention nama siapa. Berlaku juga pada perempuan. Tapi sedikit yang aku rasa macam sayang sebab kita akan terus bermusuhan. Ini yang berlaku pada aku sekarang juga. Tapi satu yang mungkin aku boleh kongsi dengan kau, cerita kita sebiji, Nafis. Ini saja. Ketika masa permulaan aku bercerai dengan ex-wife aku yang pertama, which is aku punya salah lah. Aku punya salah. Dan ex-wife aku terus bawa anak-anak keluar pada rumah. Rasanya first 2-3 months kot aku tak boleh jumpa. Aku sedih apa semua. Tapi ini berbeza. Mungkin dalam cerita ni mungkin kau tak salah. Jadi dalam cerita yang sama aku salah. Tapi satu yang aku dapat buat bila aku decide okay, ini adalah untuk anak-anak. Sebab bila berlaku macam ni, dia dah jadi satu hubungan narsistik. Setuju? Kadang-kadang mungkin narsistik tu wujud pada perempuan, mungkin narsistik tu wujud pada lelaki. Kadang-kadang kita cakap pada dia, orang yang narsistik ni dia takkan sedar benda tu salah. Kadang-kadang yang takutnya narsistik ni mungkin pada kita. Macam alamak, aku buat ni sebenarnya salah, membebankan dia, tapi aku tak sedar benda ni. Mungkin dia rasa benda tu. Satu benda yang aku dapat ambil keputusan bila aku dapat cari satu selok-belok, try untuk bercakap untuk anak, which is aku tak tahu dekat mana. Itu yang aku dengar. Okay, tadi kau dah dapat video call, tapi sayangnya dekat dalam video call tu dua-dua masih tak okey depan anak. Kau try untuk ni tapi mak macam tu. So tak tahu dekat mana punca dendam dia lah. So dia ada betulnya juga setengah pandangan orang. Macam kes aku settle. Ini just pandangan aku untuk kau. Aku share aku punya experience untuk kau. Aku dapat settle, jumpa anak-anak tanpa ada rasa nak kena pujuk wife ke apa. Lepas settle case court. Betul. Apabila aku dengan my first wife naik court dan settle, cerai, hak penjagaan memang dapat pada dia. Tapi tak sangka rupa-rupanya aku bebankan kepala aku tau. Masa hari tu macam apa jadi kalau kadang-kadang aku tak tahu kau dah terfikir benda yang sama, tapi aku masa situasi tu, apa jadi kalau aku cerai? Aku rasa berat sangat nak settlekan cerai ni. Sebab kalau aku cerai nanti apa jadi pada anak-anak aku? Pada fikiran aku yang pertama. Tapi rupanya terbalik. Sebab bila aku settle cerai dengan my first wife, rupanya dia jadi makin okey. Aku dapat jumpa anak aku pun okey, dapat video call selalu. Itu aku tak tahu. So itu yang aku nak tanya, selepas kes kau, sebelum kau naik court lagi, then apa yang kau cuba buat untuk kau? Okay, aku rasa kita rehat untuk minggu ni. Betul. Kita tahan Hafiz untuk seminggu. Betul. Untuk kita tahu effort dia. Toilet semua ada. Toilet ada, balcony ada. Makanan ada Makanan cari sendiri. Grab lah. Makanan Grab. Aku rasa boleh tahan seminggu. Dia punya. Sebab dia bawa 6. Satu hari satu. Betul. Okay, so kita have a break and then kita akan sambung lagi. Cerita panjang lagi, banyak lagi nak discuss, banyak lagi nak berbual. Jadi kita, for those of you guys who are listening, don't forget to tune in next week untuk part 2 of the story dengan Nafis. And then we'll see you again in the next episode. Ciao, ciao. Adios amigos. Bye-bye.